Tuli hano live mu batayi baitu arubajuru abakristayo nambari indi nuwe omukoro gukugenda kubera kandi nyemereire na bekitinisa ne bishop no ekitinisa honorable senior advisor Karol Okurutu wa senior president's advisor honorable Karol Okurutu kantandike ne bishop amabara gaitu amabara gange ni ahimsiwe Nathan bayito mureberezi Nathan ahimsiwe kandi mureberezi obwa South Ankore right bishop nyenkya mwetegekere muta orunakuruni ati ekingwe nakubagambira abantu barahangamwe n'abari mu Uganda na heru abakutereba omukoro gwa nchakare gwo kujaguza ekiro ky'abajurizi guriyo n'ugendo misho mununga ahingambira ebintu byona byatebekine nimurati ya mwanya gutwa kuzaho service yahira abere nyirabagambira ngo ebintu byona biryo byaterire kandi na service akatawo kahwire kandi n'ababuruzi bariho no muburuzi witu nchakare rukuza kura bishop mwaruda na uyashiraha ekintu cyona kiterire nyirabagambira munyenda kubashaba mwetekateke abaraze aha mukora aha abaragumokwe aha TV abarahurire aha radio nyirabagambira ngo cyoro cy'abajurizi tukiteekateekire nkamareberezi agokorwa umugureta Ankore nigo West Ankore nigo North Ankore nigo South Ankore na ndo West Ankore nabwo echo tsimara hango kutereza umwanya ogu okwebembera omukujaguza ekiro cy'abajurizi omwakogo sinzira omwaka guno n'emyaka gye tutamazire tutakwijanu enjawulo okugirora ey'amaani ati COVID-19 kuyatayiremu okono shangu ebintu byaguma tukamara obwire emyaka ebiri yona tutari kujaguza ng'eki tukureba aha kongarahanga kwakozere cyo kutangaza COVID-19 kuyakimara amani omu Uganda kandi ebisheke bindi ntureba rahanga nagarura busya ekanisa ye amahanga ge ensinegara kanezo mbuteka nyirabagambira warebe kiryaha wari abantu abaramagire kuruga omuceka byenshona zona okwija aha Namugongo nuweranga ubuzima rahanga atwereke embuba za COVID-19 okujiyaho kandi no kucendeza kandi nshabara kimwe ngo egende kimwe ergo omu Uganda n'amahanga gandi tongere kuramya rahanga ng'ekitiyo ntukora ekikora Namugonga honorable abantu baingi nkunira bayizire kuramaga kubanga bamazire obwire bwingi bataka kwijja kuramaga otegekero tankayo abairo mutegeke tubire turubingi munonga ababire Entebeekanisa kandi mwene kichoni tuza kuzomu byafayo nari history kugira hiturugire na history yo ntuza abantu hata abaryo nubijane nyamwingi na mwene kirabaha nyenchakare tishikabahoga kwiha okuramaga kutandika konka kirungi Entebeekanisa egenzireje munonga nerizoba haba haruho conference y'abashisha n'abakazi ejo yakwata hansi na higuru abantu bajunwa abantu baherezo obujurizi ne kireki harimo kushaba n'abantu baryo mu kushaba mpaka omukasheshe nabwo echo mwoyo rukwera ariyaha abantu nibingi munonga kandi na security ekikuru security neyo eriya higuru munonga deona ninkushaba ngo obuzeho no mwatubire ntutekateka nabo DSO go nawe atushoborere afitwaye we bare muno na rubajo kuno ni nayo Reverend yes COVID tekaho iremu abantu mu batekatekere muto bwenu COVID tekaho iremu konka yagenzere necendera konkano yagenzere necendera ntugezaho munonga kureba ngo twayirinda nambwenu omuntu weno rije umuringo gono gwarijemu naija kwikerezwa kutahamu konka ije ajwire mask okureba ngo twagumana twerinda kandi aha gate nija kuba hariho sanitizer buri omowe nataka tahiremu abarije kuba bariho aha gate ninga hirembo nibija kubana bamufuhira okureba ngo twito bukoko bwona twayirinda twaguma twina magara marungi omukoro nyencha go kutandika sazinga omukoro okushaba ko konyine nokutandika shayisha tuzakasheshe konka kabire ninkushaba iwo rukwenda kuija kuramya kando kakwato obwire tukakwatanisa je
shahe mwene chweka gati ya shahe mwene chweka na nibiri ne chweka orebeke ngu wakiro umwanya ogu dere tubase kutandikira hamwe otakijo bundu kurabanisibwamu uwo washanga service yatandikire ningo kushaba kwatandikire kikabe nchiba kirungi wija kare bakakuhereza umwanya gwawe okashitama dere izina rya Mukama rikahimbisibwa. Amabara gaitu izina ryanje nde Edson Abasa ndiyo muhandiki w'obureberezi bwa Nkore. Webale muno ebyo nibyo bikuja kubera hano nyenkya iwa kuija ija wetegekere ne mask ekugya okwetangira obolyawo okusobola kufuna obotakage mwaga. Kambagarure mu studio Munyanyaze Serena abongereyo mu Agecencwire deo cyari gonza ndi hano Namugongo.